Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe ni ginong seng jong kahinyo terap Youth Council baru badairu Presiden Barim uba Peter J. Lawai ulaong bagajing don jong kiseng bahalang baro kidai ki babaha Henry ki don ru ki basneo berkata kajing don jong kita ki babaha bat ki basneo kalong haki balang kishnong ke sorkar ne ki benta bapher ru kumjo haba ajing kran menta kasengi ka khat nyo tri unai tung arajar ar pusau ha kajing rakhi dap ship house nem kajing yait lenti jong ka seng HYC kabala penong hapo ka hall jong ka lariti kabadan hamau diang uba lawai ulaong baki don ki pait ba ki baju ong baki seng balang namar bakim don kam don jam kila rung shiki seng balang ban kamai spa bad halor kani uba lawai ulaong ba umla ban len halor kata namar ki judon ki seng bhalang ki ba shim kabu ba lingba ka jingdon jong ki hapo ki seng bhalang kila ban le ye ki kam le bor thombor bat ki kam be an ba pher shisho ba lawai ula ongru ba ka jingmi jong u shakmat ban rung hapo ka seng bhalang ka long ban mi bat a jinyaram ye ki to ki bre ki badan hapdeng ki jinjar bat ki jing hapo ke imlang ka salang amban kamai spa ni ban thambor kabangidon udipon muswa kabangilala ban le sibul kikam na mata banyarap ngiti ki masalang minta baper rebun ki peba istu bakla perkat bakla ngene ko wajib bonta hongan la ban ong ba jingdan ni sang halang baro kidong ki angel kidong lu bade ki kidong lu bade ki angel kita kena jinsya, tapi orang hapok kabalang, orang hapok kasno, orang hapok kesorkar, orang hapok kita tahu per kita nak anggal kesultan dan. Ini yang pernah kita bentak. Ini bersusah. Namar ngasko hubungan jenis tais kalian bentak per orang bakal di kepor bagi saya menghalang mar bakim dan rekam dan jam kilung sembalang milik maspak. Katanya lah belendon. Ibusin kabu balimba cinta reksan pulang berlek ikam lebor tombor ikam bian berperu petra di Indonesia. Henry ngayon din ang ongpi najingkali shopping kali way no yalang modal sa balang dibeli research. Ako ay kipres ki media bikin mali research. Yan ako presiden adu mga don reksan palang balay pi reksan palang sudah way man kali na kalian kipres ki media kali yang balay pi reksan palang. Kita bersusi mereka orang mengkeli ngalak menyuruh kata orang ada di sana halang. Jika orang mengkeli yang berbeduk, kami juga kami bersyukur. Lalu dengan Islam suri Hebrew imno kata. But kuno mi Islam halang mi hadirin ba kajian Islam juga ada kajian bersyukur tang balik duai Hebrew di bopang ustom beruk kerdo. Habun Hebrew bukan berut kecing jinjar sampai masalah ini yang mana pun bila sama misal menyerap ini Hebrew. Katalah ketik cuma hanya bangun lumi kita semula kuno ingin pun bisa halang bani menyerap yakini kita berjujuk bercinta kata dia jinggan nak bisa halang. Mo long bansyai. Kita suruh orang seorang mespat. Oh boleh abot kata dia terangkai. Mar pun muswa Hebrew orang nak pilih itu kerana yang mana, pilih yang mana, ngam sulit jisen show, ngam sulit orang keren, ngam lain dia. Kerana tu kata lapor, bahwa kami kita jumpa pesan Islam yang sen ni, yang bermi aksen halakun menyerah, masalah pek insya baik jinjar Hebrew. Kata ada tahu bahwa pelengan ada aksen halak. Mungkin dalam kita nak jom tahu, nak jom berita balik kita kumpulan basno. Boleh kita nak justru senang komisi MLA, KMC, KMP. Nak jom tahu, ni lah nak nak berbarak ubah bersini. Dan nak jom tahu. Boleh nak tahu ubah pasal bahas juga. Eka situation, kalau ubah kebenaran bersini. Hari ini ubah bersini ada masalah.